Sjednica Općinskog vijeća Bosanski Petrovac jučer je prekinuta nakon što 8 vijećnika opozicije nije prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanje upravnih i nadzornih odbora te direktora javnih ustanova kojima je istekao mandat. Predsjedavajuća općinskim vijećem Nikolina Simić smatra kako u predloženim rješenjima o imenovanjima nadzornih i upravnih odbora te imenovanju direktora Centra za kulturu i obrazovanje nema ništa sporno jer su svi zakonski propisi i procedure ispoštovane, što dokazuje i mišljenje Komisije za propise. Radi se o jako stručnim, kompetentnim i mlađim osobama koje su itekako stručne za poslove obavljanja upravnog i nadzornog odbora. A što se tiče direktora Centra za kulturu i obrazovanje, gospođa Ansela Husetić je bila jedini kandidat. Ona je zadovoljila sve opšte i posebne uslove i bila je odlična na intervjuu, tako je rečeno od strane komisije koja je intervju održavala i ne vidim ništa sporno u tome da gospođa dobije većinu. Nije bilo dovoljno broj glasova, 17 vijećnika, većina je 9 vijećnika. Bilo je 8 vijećnika koji bili suzdržani, 3, 4 ili 5 je bilo onih koji bili za. I tako jedna tačka, druga tačka, treća tačka, nijedno nije prošlo. I ljudi počeli se dizati. Šta to govori? To govori da su tačke bile pripremljene naprijed i 100% su mislili tako proći. Tako prolazi 5 mjeseci. Tu je bilo dosta tačaka koje su potpuno pogrešne, protivzakonite. Iz istih razloga mandat nije potvrđen ni vršiteljici dužnosti direktorice Centra za kulturu i obrazovanje Anseli Husetić, jedinom kandidatu na konkursu, zbog čega je, kaže, blokiran rad ove ustanove. S obzirom da je procedura javnog poziva provedena u skladu sa zakonom, da sam ja jedini kandidat koji je ispunjavala sve uslove, prošla komisiju za izbor i imenovanje direktora upravni odbor, došlo je do konačnog imenovanja, koji su, eto tako kako se oni nazivaju opozicijom, juče to, da kažem, pod navodne znake srušili. Ono što meni ne odgovara i što je meni krivo jeste da se desila blokada jedne javne ustanove kao što je Centar za kulturu i obrazovanje. Naša djelatnost je obrazovanje, mladi, sport, kultura, manifestacije i sve to. Ja imam najavljene 4 ekskurzije, 2 su već odgođene s obzirom da muzej njima nema ko otvoriti. 2 koje dođe će biti vraćene. Radio Bosanski Petrovac isto ne može da funkcioniše. Znači, mi smo blokirani, potpunosti blokirani. Načelnik Hujić dodaje kako je jučer po prvi put vijeće počelo raditi kako treba. Vijećnici su se pojedinačno izjašnjavali, za razliku od prethodnih zasjedanja, za koja su se, kako kaže, odluke donosile ranije u stranačkim krugovima. Do nastavka u izvjesnom vremenu će doći, kada će to tačno biti ja vam ne mogu reći, sve zavisi od dogovora političkih subjekata. Ovdje prije svega mislim na dogovor sa načelnikom koji uporno izbjegava konverzaciju sa nama. Na narednoj sjednici općinskog vijeća trebalo bi se iznaći rješenje problema imenovanja predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora i direktora javnih ustanova, čiji je osnivač općinsko vijeće Bosanski Petrovac.